Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje kumele sithole u-x kulesibalo sethu. Isibalo sethu sithi -16 ulingana no-x phezu kwa-4. Simhlanganise ngo-2. Into yokuqala kumele siyenze ukususa lo +2 ngoba phela sifuna u-x ayedwa. Ingakho-ke sizosusa lo +2 qala. Futhi ukhumbule ukuthi masisusa u+2 ngapha kuleli cala kumele siyenze futhi kuleli icala. Uyabona ke? Khumbule phela ukuthi masifake le phawu lethu lokulinganisa kusho khona ukuthi lokho sikuyenza ngapha kumele sikuyenze ngapha ukuze kuzolingana isibalo sethu silunge kahle. Yabona, sizothola impendulo elungile. Athi sisuseke u-2 kuze sizosala no-x phezu kwa-4. U-16 masusa u-2 kuyosalani -18. Sifake iphawu lethu lokulinganisa bese sisusa u+2 lona kuzosala u-x phezu kwa-4, fraction yethu yaka-x phezu kwa-4. Yabona ke? U+2 -2 kuyafana nokuthi sithini u-0. Ungambeka ku-0 kodwa akudingekanga ukuthi ungambeka ngoba siyazi ukuthi kuno-0. Uyabona ke? Into elandelayo senzani manje? Sifuna u-x ayedwa. Kuze sithole u-x ayedwa soyenzani? Sizophinda ngo-4 ngoba phela lo x bamhlukanise ngo-4. Ngakho-ke thina sizophinda ngo-4 kuze kuzosala lo x ayedwa. Uyabona ke? Ungakhohlwa-ke kufanele uphinde ngale kuleli icala. Uyabo? Sibhale phansi-ke ukuthi sesikuphi-ke manje? Sesiphinda ngo-4 kumabili amacala. Sekulula-ke manje, siyazi ukuthi uhlukanisa u4 futhi umphinda ngo-4, siyazi ukuthi kuyasusana kuzosala u-x ayedwa kuleli cala. Manje-ke u-18 mawumphinda ngo-4 uzosineza ngakhi? Sibhale la eceleni sobona kahle ukuthi uzosineza ngakhi. U4 mawuphinda ngo-8 uneza ngakhi? 32. U4 mawuphinda ngo-1 yenza 4, sihlanganisa naleya 3 sineza 72. Na impendulo yethu-ke u-72 u-x. Futhi-ke manje njengoba sesazi ukuthi u-x usineza -72, singakwazi ukubheka ukuthi kahle vele u-x usineza -72. Indlela yokubheka ukuthi u-x ngempela u-72 sizomhloma kulesibalo sethu. Lapho kuno-x khona sesofaka u-72. Uyabona ke? Sothi -72 phezu kwa-4 sihlanganise no-2. Sesiyazi phela thina ukuthi u-72 bomhlukanisa no-4 zosineza u-18. Yabona ke? Kodwa-ke ungakhohlwa iphawu lakho lokususa soba u-18 sihlanganise no-2 -16. U-18 bomhlanganisa no-2 neza ngakhi? -16. Uyabona ukuthi impendulo yethu vele u-x usineza -72 ngempela. Ya, themba lokuthi kukusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.